I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu jedne igrice na Androidu, a to je Rodeo Stampedo. Ovako, ova igrica je jako dobra za Android, znači možete igrati na bilo kom Androidu, jednostavno odete na Google Play i skinete igricu. Inače, izvinite, ja sam malo bolestan sam, ali nema veze. Hvala za 115 suba, najjači ste. Tako da sad, ja igram već duže vreme ovu igricu i mnogo mi se sviđa. Evo vidite, ovako, ovo sam sve upgradeovao na, vidite, ovo je 4. level, ovo je 5. I tako, imaju ovdje ova dva su po 4. Ovdje imamo neke životinje. Znači, sad ću vam objasniti, samo ću da otvorim biznis. Znači, ovako, vi imate svoj zoološki vrt i kada uključite da igrate, trebate što veći deo da pređete sa nekom životinjom koju vi imate i samo kada vam izađe nova, vi skočite na nju i držite dok vam se ne štiklira pun krug roza. Sad ću vam pokažem, evo sad ćemo krenemo igru i imate misije. Znači, ne možete non stop na ovim jednim i životinjama, recimo sad će on vas ide što brže, a recimo bik, samo sekund, da on dođe do onog uzvičnika. Sad ćete vidjeti kako se on ponaša. Vidite, on počne odjednom non stop da skače. Sad, imam, evo recimo zebra. Evo, stari slon, evo slon, da vidite šta slon radi. Ovako. Imate ovo da sakupljate pare i on vas baci. Jer jednostavno više ne možete. Prešao sam upravo jednu misiju u ovoj sekundi. Znači, što više puta šutirate, gađate neku životinju, sve se ovaj krug smanjuje, ovaj obruč idete. Sad ja trebam da dođem do 8 ovakvih životinja, ne da ukratim, nego da jašem, nebitno kojih, da li su isti ili ne su. Evo jedna, upravo sam prešao misiju. Da ćemo posle pogledati jedan klip. Ajmo sad ovako. Mislim, igrica je po meni savršena, mnogo možete da se nervirate zbog nje i morate da uključite dosta životinja. Znači, ima update-o, ja nisam update-o, snimit ću vam sljedeći klip kada budemo update-ali kako izgleda igrica. Sad ćemo pogledati ovo, ali ja ću to pauzirati, ne bi dobio copyright. I zašto svi si. Evo ga ljudi, znači vidjeli ste malo pre, otvorite, izaće nam ovdje Open for Business i koliko imate životinja i svega ovoga, ono vam naplati i dobijete pare. Znači pare tu, ovako. Znači ovo, potreban vam je novac kako biste updateali svima ovima domove. Znači kada ih, što ih više updateate, tako su njima domovi puni i priređujete kao da su u, kao da su jednostavno u šumi kao ovi, mislim nije ovo šuma, ali nema veze. Ja sam ukrotio kao ovog noja, kao sa gitarom, ali on ide sve brže i brže i onda ne možete da ga kontrolišete. Bik se onako ponaša, zebra slično biku, slon vas baci i to je to, ne znam sad za ove ostale životinje ili ih nemam. Evo, prešao sam već 1000 metara s ovim jednom životinjom. Onda pitanje, evo vidite, dok sam došao. Znači, jednostavno ne možete da uzmete toliko. Evo imam 445, sad ću sve da probam što više. Sad trebam opet 8 životinja. Ne, i to se misija prešao. Evo vidite. Pokazat ću, sad ću da prelazi sve s jedno na drugu dok me god mislim ne smanji krug. Omaši ga, ebi ga. Nema veze. Da smešam 8 životinja od kako krenem 6. Jedan. Ajde, sad ćemo sa ovom da imamo koliko najviše možemo da... Eto bolno. Sad ćemo opet. Ja da uzmem pare malo. Tamo imam da upgradeam jednu. Sad ću vam pokažem. Mislim, nije to ništa teško. Mislim da svi znate, ali ne veze. Se završio. Furija.
šarena. Da, ali ne smijete da udarite ni u jednu drugu životinju. Slon samo može sve životinje. Ne smijete u kamenje osim sa ovih malih sranja. Slon može u bukvalno sve sem kamena velikog. Evo 2000 metara menja nam se izgled mape i već ne možemo na ovim životinjama da budemo. I ja moram na ovu da pređem, pa sad na ovu. Idemo da tražimo da ukratimo neku novu životinju. Evo ga, sad ću da vam pokažem. Evo vidite, ovako ukratite novu životinju. I sad čekate sve do kraja da vam dođe. I ukratili smo. I sad sačekate i iz bilo kog ugla slikate životinju. Ne, ja ću ovako. I sada je ona vaša životinja. I sačuvate i možete da nastavite sad igru, ali uvijek nećete ništa pogoditi, tako da nema veze. Sada ćemo sačekamo, izbacimo igricu. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se sviđa ostavite like, share, sub. Vidimo se nekim narednih epizoda. Matapos.